Po'ana fea ea na leo so ai lela. Po'ana fea na lea o ai. Ai o a fea fo'i a pongi sa ai pea. Ua le mala mala mamai.
O te whatala whatu. Ile mai moanga le tunu. Ile nei tai au fau. Wa whamalo le sui fua. Tātou tau whai patipatia le alofa ma le angarei o tātou te pau siri de langi. A wā o ia lava malona whiningalo whai tutasi wana teita I mailo sui fua ma le tātou ora. Ma wa ia ta pena ai le nei asto nai. Langi le lei ma leo swai o le lai te tai au ilo tātou I tulanga. Tātou wheroa iai ilo na manuia. Ia vi ia le lofa ma le anga le lei o le atua I le nei tai au. Wa swai le lai lo mātou I tulangi. Wa maua tu fo I le pogi sa na ufiti ai. Wa ala whai mai sa moe whanunga le lei le nei tai au. E nā fwoi vaenga o le ke lope olo e mai mō mai iei le nei pura kalame po wa mou atu le malamalama sa iei wa fōtua I mai le pogi sa manuia malolonga. Pea whai o le tulanga le nā. Tui le nei mo le pura kalame le iti live. Mo le whatala whatu I a Samoa le atu no pele po whelava le tafo le rolangi. O lo e masani ona e muli muli tai mai iei. Ia le nei o unanga wha wau I lea vai aso ma lea vai aso. O te whatala whatu. Ma ofo alo whatu ia te oto. Ma le manatu o lo manuia pea. Le tatu sa valinga wha wau. O lea wā matau na tau whai fwoi whatu. I le unga o le nei tau sanga 2 mele. Tasi ma le manatu sa manuia o whaiwa. I le nei vai aso. O whelava fwoi sa whatanui nei lo wala wina. A o tātou no fo walawalai manatu sa mo se ai mo oe mo si o hainga ya mai se le te tala peo le whaara malama ma tātou tiro pe lo tātou o te nuu tātou te wha me melo ma tātou wha pere pela iai o wāle tau singa o hainga mātua o lo o wha muli mai ya ma o tātou hainga Lalo fa pitoa I le nei tai au I le tāpua inga maua tina ma ta mā mātutua o le atunu o le lava e maua le tala e ta pena le ane vai vivela I le tai au te mi wha penei ma mai mo mai le o nanga wha au au le tai au le stonai. Ma tau te wha tala whatu, ma o whalo whatu ia te o tau le nei tai au wha awhatai lau tau ngā ruenga whai pēr o lau tau talo le leo e talo si ai whai walo whili mo tama whanau le turu. O lo sala lau mo tala wha auto e so se tafo le rorangi e wha tanu inai lo lātu wala wina. Manuia. O lau tau tāpua inga mau, o lo talo sia mana tua I pēr, ia o tau te talo whai pēr. Ia, o te mana tua fo I le nei tai au, te whatala whatu fo I nisi wala malei fo mai roi mata malingi le nei tai au, whai malanga la mariu maleo ti wā whiai, ia, wha loto te leina. Ia, ma wha mai se le angango le tua, wha mawhana whana, ia te o tau. Io no le tulanga whano noa wofiti ai, leo pongi sale ainga, ia ona o mafutanga mai pele, lea wa vala nei, ona o le malanga ale maliu maleoti. I le tau nei, ia whamanua te whai maso I fua o I lato o lo whamanatu I ne so, pēna whamanatu I savalinga o le nei waso. O mana watuna o whasilanga na po I le tātou barklame leto, ia isi tātou whamanua ngoa sa whanau. Ona e whaisi kele o le nganga o sār ka pinga o whaamanianga o aso whanau. Le whaina o whaamamla matuan po, o le manatu o manino le whaafunga mai le tātou tinu I le tūlanga le nā. Ia, ai, wale o toi po malai le tūlanga tāpuni puni o lo I e pelo tātou lo langi le te mine nei. E le ngata ia mātou I nei New Zealand nei. O lea whaua māua I lo tātou tinu I sa. Mōpio na sa I lea sona nafi. I la sefreile ma la stofi le sa tapunpuni ai ia ngā ruenga I kai California fole le sa so malolo ngā whai le tunu Samoa ma le whatino ina o le wha ngā solonga o le tui pui pui o le ngasi ngasi o le COVID ma ua tala fia wa usia se whainu mele le lei mo le whatino ina o le aunanga mo le luaso o se tūlanga le lei lea mo lo tātou o tunu I Samoa nofo tā pena ai sausi teimi ia tafal fini ngalo le malo e tala ia le tapuni o le tatu tunu mai le malanga tu o totele ia o tatu no fo sauni uma o lava tapena le tatu tunu le tulanga fo ne le fai mai o tu te lo lava la ini se le yo ia le fa solonga pele mo le avo no fa tino le o langa ia o te lo lava o lo te tala pe le matanga le nga le avo no mo to pe a fai
ele i o atu leo nanga au te teletonu lau te tilo atu te telewata na mai le aso na nothing ia matala tu na nothing wale o toe no fo ia le malo mai se lava le o nanga fatino ni ala le matanga luenga la soifu maloloina wale o toe o mai ele tunu wa nga ele soifu maloloina ina ia fatino le o nanga ina ia mafai o na pui o mai lo tatu tunu fai tui uma o le koviti ia wala ngana o maua le tala pena manu na ni vai aso o le na ua i fai to le kasi ke islenga ni poti mai nei i Amerika Samoa ia o te tau i lava o na matala i le tatu tunu o le tulanga na fale a onga lava le mata o pui le misela ia o te iloina lava wa vea lava le a fia o le tatu tunu i le ngase o le misela ma o loina i lava wa fai ma fale a onga le tulanga i le misela ma o manatu le matanga luenga le to te tau o na vesera vai marka o fi kusa o i roi ma fatino lo o nanga fatino ngo tui o tatu tunu so patia fa aftai nga luenga le matanga luenga le soifu malo ne mai la to uma no fu no la tu taimi ina ia fatino le o nanga awa le saunga le mu o lo tatu tunu ia pe e fa ngi me mangu ia ko ngau ngau ka skofia a fa ia tui la to e manuia ila o wa e amata me ma manao tui mai o me se to ro me se fa na ma na ele de uru tala atoa do it for Samoa no ole fiolo tui ma tui mai malo ainga lo to rua malo fana o lo to sao le nai de malu pui o tatu tunu mai le ono afia i se fa ma yoti fa pe ma afia le sui fu o tatu ka ko kele manga se me fa pe nga ku pur ka ko ku ale ole ala lata so fi ki lo ko mai ki de wala ka mai ia fa pena foi marta pena ngala tatu tunu ki wai tau mole ki si masi ma le tau singa fo i tatu tunu so va no malo fa aftai lo tunu ma to nei ni sila o le nei lava fa wow o le lava fa wow o lo tau la mua lava i le fionga i le minister tau tau Pacific o tamani o le tunu yonga ia Peter Sua William Sio i le una i matu no e to tele ni tangata Pacific ai mai se lava i ka ko kumu no e mai se lava i tatu tunu ina ia una ia vave o na fai tu pui ai fai fua e le tongia na lava tulanga mana mafuanga o e ia i tonu nei tunu e te tau o na fai so tu regardless bo o stanga tonu fumau po sa se mai po le po loka ngai o ngor koviti ia po over fo i wasol ni wa na famtana tu e le malo e le o se suenga kangaka o vaso ingi silengi o le tau o le malo nei ma fa mo ia fai tui pui o tangata uma o loo i tonu o New Zealand pe ke ngofo mau pe le ai ia ta tau lava ona faiso tu ina ia pui umai tātou malo tātou saunga le mu ia le lava lai fa wow le lava lai fa wow ai fa tai fo tātou tunu ulo tu tali mai ua mafuai ona vave ona fa nga yo ile nga luenga ia mana manatu fo ila o mana tu nei e tātou le tātou tunu olo i fa foto ni sila nei o fere ta fo langi na te mai mo mai mana manatu lo manui oe au se ka lia na vaia sale ole makua makau ole mele wa ye le la lo mele lima se laudu foi no melo ila to wa fia ile aso ia ska lia ia I'm not quite jupula como de vesi me o ko inga Victoria i mele pone fe tawinga ta ngata man vesenga o leo le tunu ai ona le fi le lockdown lo ki ko mo ku story pe ko wa anga ia ila ko le construction workers le no le ta fi mo le pui o le ni ngaluenga fa le tonu el se le ni tunu va pena le vesi le ku mangi i Melbourne talo sia o saunga le murta tu tunu o lo mai mo le porkala me nai me le pone ia makala sia le usava vale ingi o ko wal mele so le fetau winga le mele fai fu suanga kan kamalele o ka fefe talo sia Karo sia le ofusu mai me se sorka ko ngur kum mulher le tar ole manatu maulungo proclame malu pui oe malo ainga okay lo ele o Australia ko there's quite a few states I pay out email ponge ma I inisa walese o stete yelo ke lo le ma ko ku wori pi kudire ele fatte le no le foi no melo ila to o lo afia somebody told me o na lava ye Western Australia ma I Queensland o le lava okay ai pe na o ni sa wale sema o I Victoria
no whanga le tunu uolo matua whatelene. So look after yourself. You know, wha mo moe molo ainga lo nato saunga le mu. O le tūlanga le lena. E iei fo ilato that have come out and testify. Ia fianga maongonga tūnga na afiai. I le teimi na afiai i le COVID po le Delta foi. Wa vela tau tinonga i lato ne ma me wauna ina le tatu atinu. Ele ka alo ase si le Delta lea. Ele ula ase si le Delta lea. Ma le COVID lea. Nanga le ua mai moa le rangi. Ia manisi fo tatu atinu i tau tinonga a i lato. That's Samoa. Na afia le meringi. It's not a good experience. It's not a good experience. So wa veani ia tau tinonga ma me wauna inai ma o ina le tatu atinu. Ele se mea fa ole me se mea ka alo le mea. O lo soi fua malolo ina ia mautinoa sa ole mo oe lo ainga mai lato e te alofa iai fai o tui ma ia nofo pea il tulanga na oe. So ke le lola po le mele oe. I think the rest of like nging usila o lo i le level 2 a ma to la vai in le okilani o nge ia o level 3 ar nge ia ka pungi on man manunga na bana on man manunga na bana e tu sabe o man fai o tui e dua o lo fautu ina pea le tu mau pea i le o fuara tangata lona fale le bubble le masane tano nea stay within your bubble si vanga na lava wese mafuanga tatau lava e te wese malo wainga para o fautuanga lava mai le malo no foi pele bele e lua vai asole whaika ko level 3 talo si yo o tu lai mai o lua asole o tafal fininga lo le malo o le afa o lo lao no o tu level 2 pea vai e tu mau pea ona tu ititia na foi no mele na tou o lo mau ai i siamane o le vavarasi le o le Delta le uka kofinga wai i le teimina nei. A o le whaia le tātou malolonga o nā ngai mai leo tātou malo wharolongira ni tā amara me tāo po tamana tua te tai e le whaatalonga le tāo nei. O lena mano le tala about 2 days ago i le tu ai o le malo le fionga ia Taito Philip Field. Now, o lea o teiloa, sa maua le fisota inga al tato por kalame ma le tina ia Maxine, wharatua ia Maxine. Ma ia whaelo ma ia ile tūlanga o tāpenanga o ia te saulinga o le fionga ia Taito Philip Field. Now, o le tār sanga, wau manatu te tau no tala noa to le tātou tunu. Ia wailo hui me whapene i nātu te silafia. E maua lo le tala wa ile il mo meo usu nga fono ia po watu malo hui nisi longo tātu tunu. O lo iai lava le tua lalo mana tu wha manatu le tunu. Ia manatu o le tātou te iai ile level 3. O le level 3. E ui ai na whape o le ile nau no te inga e te fia ngai i le maoto le fionga ile li whai pule mia male ainga. Tulanga masani asi, apena, but o lo ia le tulanga o tamanatu taua ina wha manatu le tātua tunu. O no lo te lo elo o fiasi asi, a ia manatua le tuna fono ale malo o lo iai nei, e tapu o na tātou whewai. E tapu o na tātou, tu sāpo o maliu, masauninga whapea, e tapu lava lo tātou whewai. So a whaila o le te fiasi asi, i le tūlanga lea, o loo o manatu, taua ina wha manatu atu i ate oe. O lea tātou te le level 3. E lea vea fo lo tātou nau, e asi le ainga waufitia i lea o pongisa, ma mea tātou te la aloa, ma tātou sodi ai le tūla fono le malo o lo i le temi. Le level 3, stay within your bubble. Tūlanga na, lea o lo iai. Ai, o iai le matau puleo te fia whaitau atu ia le whaasale silanga le nei. Na o te manatu te tau na sila fia umea le tātou ainga. It is with great sadness that we announce the passing away of Taito Philip Field, a great-grandfather, grandfather, uncle, father, brother, and a dearly beloved husband. On the morning of the 22nd of September 2021, at the Middlemore Hospital at 2:50 a.m.,
The details for his funeral service will be given at a later date. We continue to praise God for his life and those with whom we have been blessed. With much love from Maxine Field and family. Tafi malan whainga malanga le fionga i le. Fionga ia teitu whele fio, le teitu whailo le sao, le rifu i te mali i uru tātu o tanu. Wa loa na sila fia e Samoa. Ia nāno te whamanatu atu o na toe sauninga o le a whaailoa mai lava lona ainga. Ia tāpenanga uma o lona toe sauninga. A whai o le a whai i se tūlanga i se aso lewa aso manatua. O lea tātou te iei lava i le level 3 ioe. Ke fo laku sesi o masawaku sesi o be masawaku nisi o kukuenko ko makakafu ai o le mele manga kua o le level 3 le isia kakua mio ta won sai ale pe ona fa ngale tulanga i le telefoni viso ta ie pe afai o lo ie lava ni si fa mtalanga fia mo mia ilo tanto tunu ya o te lenga o le tulanga amata na le tanto por kalame ile nei ta na mana tua o le sa o fai ya tu ile atuanga male me le anga il fatanonga le tayo nei bo valauli ai ia le sunga le tomate for mai Dr. Christina lala ai tausa ia male sunga le pari tele fatasi mai le tato por kalame le temini fatanoina me sa o fa manato le sa o talano atu ai le aso nafi now sa vatu foi la mala o fa mtalanga nafi le tato tunu isi facility ia nga i ile performance mau mena nga i le performance ale kapineta mua ale fainga malo ale fast ia a ole kele ofisidia nga mai o se ole kala ole fa masingonga le mesol fa fetai o le o tau mai lo tato ofisene ele ofisidia mo fo ole tau mai lo tato ofisale a fa nga a ole a otomela vana on ofisidia ele o au ili ai nga i tonu de meta opona na ilo langa ina le ofisidia national na fa nga fa swa ai matamali i ole tunu o la fa tasi mai tato pano ile nei tai out so final tato marolonga tadi mai loa ole tato fa tanonga au tu ole nei ta. Good morning, welcome to ET Live wherever you're watching this telecast from. Another Saturday. I hope you're all well with your family, with the current circumstances everybody's facing now with the lockdown everywhere you go. I started off this morning with condolences from ET Live to the late Tato Philip Field. And I was reminded to remind the viewers today that although that we all wanted to, to visit the family and to bring comfort to the family, Maxine and for the rest of the family, but I am also aware that I need to remind you that we're currently on level 3. So we just need to be mindful of that. I think the maximum number of gathering for funerals, I think it's somewhere around 10. But if you need more information, you need to jump on the website and find out what the special conditions are. But I just wanted to remind you that we are on level 3, so be mindful when, should you decide to visit the family to pay respect to the passing away of the late Tato Philip Field. And more information regarding his funeral service, of course, will be broadcast on a later date. You just need to find out. And as soon as we get any more information regarding his funeral service, we will broadcast and you will be advised accordingly. We're going to take a break and we come back. Our panel for this morning. Don't go away. We'll be right back.
Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o saumo kesi, o lo o e pia fia, o le hasi tau o te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai neia. A whai foi o lo o e nofo se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma te tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau ma lo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Sold, congratulations. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o saumo kesi, o lo o e pia fia, o le hasi tau o te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai neia. A whai foi o lo o e nofo se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma te tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau ma lo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Sold, congratulations. Ole whatananga le ta pena I eire por kalame nei le taia. E peo na u whaino atu I le aswana na whi. Le tūlanga na iai le whangasolongo o tau le manga al palmene. I lo tātua tunu I Samoa. Ai le ngata I le nā.
ole mata upulea ile tapenanga al kapeneta ile talafa atau au tuar tupe alo tatu tenu now o te loa o lea o loo matai tu ele totele le swinga lena yai ona e talifolinga ba ele ko fa sa lo kala o le mele lena yai ai le o le mea sama sani yai ia le tapenanga o matau po fa penei le si le fie o to e masani no muri tai te o mangal palmene fatia walu yo le fa nga solongo le tapenai no le talo tupe mastepu sama sani no fa ia i le pea ma le sfulu mon tupu te usanga taruai i lalo le fainga malo ana vanga fa fai e puipuia ya sto tangata a le swinga lena yai nei le lua vas taruai i le tala o le tupe le nei. It was a complete change. Sui atoa le fainga. Wale fai fasi tepu e peo na mea sa masani e le pea male. Luas futo sanga taruai. A walu sa olava. Ele tatianga marvanga muni o stepu ia sa masani ai. Le mena le fata ia ele totele ma ole me fona pe ai mai tau mai. Dia matanga le fata longa le mata pule no umon fata to ya. Le HPP na mo mua lava langa ele te le HPP on ele o le fainga masani le sa masani ai o lea ua sui ni ele fainga malo ai tasi le mea o lea ua iai le fainga fou wa mafua lea fainga ona o le tulanga lea sa iai upu fai o re tatu o tenu ia mana tua foi lá no fainga lea le fainga tua ile sa iai a o malo fainga palo te pe ai swing o fainga malo o ko ni si fainga me furi fainga e lava le te meta pena para le mele o te man le o wai tu nei we le swing o me ona ole minutali ngale tunu ele do po fainga malo wa pu wai lo me te mi e ta pena ile talo le tupe ta pena ia le talo le tupe le tatu tunu e fifi fai lo tulo fata si mari sunga al pali tele a matare tato por kalame le neitao o te mana tu foi mari sunga al pali tele wala nga o yeles a o vea ma ali office city o le matanga luengo fa amsinonga masani i fainga masani ia le tato tenu a me sela vale tapena ngore talo le tupe o masani el tato tenu ya talo fa malo so fo mruela sunga al pali tele malo fo fola ne va eso. Ya, se fue manuia male langi mai lau. To fa palauli. Ya, atalo fa fo ile ia tato fa ngaluenga. Ya. Fon fa pi fo ila fa felo ai malau fa talo fa ia maulunga so tato tunu. No fa ngaluenga to fia le tua. Ya mai mo tele se ia pa ia mo ngaiti lo mo merita o kala menita yao malo so ifua. Malo fo ile langi mama. Pali o statement fa tasi mele sunga le tamate fo ma. Para ole a matata fatalanga matau po tu fa so le ta wa masala wala te po male ole wa ma o manu le tala ele tu ai le malo ele fionga ya taito Philip na o te lo e se lua so te inga ma valata male fionga ya taito ya saulele saunoanga tui ora langona fo ile fa no ina o mawala tala le tu o le malo le fionga ya taito Philip Field ya te langona fo i le langia la vale o sa tu o le mauta e fio ai taito maonalo ya malftalenga ya tawasa ya ole ulo taimi ya sa o maua ia ma o fa longo i le swafa le o taito Philip Field ina ua faasoa mai le fionga ia taito mu ese tanu le fionga manase le fasin tonu ia le tanu Beach Valleys faasoa mai le fionga taito e mimita to ina ia fionga ia taito Philip Field o le tasile o ana matai safa ia e mimita ia alto ina le fionga ia taito ia fai foi lai fai langi foi fo la le fionga ia taito mu ese ia ai
na ye taimi na ma fe lo ye mala fe ngai tai to Philip Fio tasi fo yo fai poi ponga al mato ai nga sa fai Samoa ia ne na ma fe lo amata mai lo ina le ma maftanga mala fe ngai tai to ole tai muri lava sa o wa ye le fe ngai tai to al mato maliu tasi fo tina matu al mato ai ngai o Roy Wellington io le tai muri na sa wa ye fe ngai tai to to sanga te nei ia sa fe lo ai lava ilungo message mata mai fulto inal ta pokalami iti live ya tano ya so tai berto inam fa tai mai pokalami pe ya sto na pe mai ya ya hotelangona ya ele ngalo foi le fiona ya taito ole o se tangata dito si mamalu fai ngo fie ona efso tai ai ma tala no ia I le sta ta foi le tau fa masani po le atu langa le fiona ya te mantua foi sa tala foi se utina te mi vinga luenga ile fale ma I okilani ia watu alto ina malatu tanga pepa me ai malatu ia tena forma I Pasifika ia sa fainga luenga fale ma I okilani le ngalo I foi le loto alo fotela ngona wala to foi langona uma le to tele tanga te Samoa misio tanga te Pasifika le loto alo fo le fiona ia taito ia so ia ole so fuanga lavo tato le se tu famonga I lava le taimi wala au ma fa mana vai nai o tatou fe au mo tatou tiute ia tatou anga I le tatou o le fa va pe o mai on ta pena le tatou li ia va tu foi fa mai senga I le tina ia Maxine fa tu ia Maxine man no fal ia fa pe fo ia le ai ngali tu sai foi mal vala pa ia lan au ona alo fa dai pari we seem to be having some difficulties in trying to connect the single tomate for my, but I won't let the staff deal with it. You on fata sumele ole if you want to for my. But that tell me fasolo taua. Alo sunga pari. Ole sa msalo lete mai tau mai la for sanga sa ia le pon po. Ila ule mai tau le suinga. Mai le whainga masani sa iai ia le tāpenanga o mene o le talo le tupe. O le me whelena naino tāl sanga pali I te whiu mai. Because o leo te lo ao veo mali o fasilo mtanga luenga whamsinonga. Sa sa wha I tono le pale mene I teimi uma. E usu elefono le pale mene. Po le kalo le kupe, po nkula fongo, I know it's a requirement. Mo a li matemate o fasilo le malo. Ina ia iai I le pale mene le tip. So sa teimi au suele e fono le parlemento le sa la pari ya sa le lava wa le tau finga pitusili le ona tau I so se tau sanga fal tupe al parlemento o tau fianga le mortala no I no talo tupe ia ma pasia tau sanga uma ia pe o le tulangan na sai lo ai foi mala mai fa nga so longa le ngata fa nga so longa tape na I no talo tupe ia male o atu o I le parlemento ia mal fata no inam tulanga masani va pena ia Paul tulanga sa mai tauina tui winga ese le nei tau sanga tui le sa fainga al parlemento monsieur temile o fa sanga ia le malo le vainga fa ia fa tu le tu sa motas ia male tuangai vainga fa ia le puipuia ia tau tangata le tsa pipi o le wingo lo tala tui o se tulanga ese le ai le tala fa so pito fo yo upu fai so tato o tunu ai misela na parlemene I le paia inga se fulu fitu nei o tato tau no mai ai wa le ile mai tau yai tui a fua yai ia o le vaenga fa fai le tsa pipi ia o le sa fa vai na te si fitu iva ona tu la I mai la ia wa temina fa vai te si fitu iva na vai mai tuangai o tu la I mai le fionga le tamai ngal fionga ia tu pua e ve ma palemia e se o mai la te si va valulua ia na lo la na matalon tu la I mai ai va nga fa fa le tsa pipi foi il malo se ia o mai la valulua fe lo tasi
A fuala I ei tui, o lea ua fase furu lua tausanga. Le matua, o le vaenga whaungwhai le tapipi. A ua tolu se furu iwa tausanga. O tūla I mai le foe, I le teite inga o le malo. A fuala I le vaenga whaungwhai le whatutua I le atua sa mo o tasi. I o le foto a tasi le tausanga. Tasi le tausanga talu ana whaamae le vaenga whaungwhai le fast. A o le foto a fitu vai asu. Talu na tūla I mai, e teite ia le malo. E peila o tūlanga matau tautia na sa vai atu foi le whaafsanga inga lea le fast ma le tapipi. Ai me se lava le tūlanga le talo le tupe. Te mana tua ai le tala foi le ia ta vita ma le tala ia mose tui. Ia man tua foi na ua mai au matu le whana ua yese ilu mo Samuel. Ia le lava sisi sa fina ngalo i Samuel, fina ngalo i le tu. Te vesile alo Samuel ia yes. O ma mai tama. Ave mai mai yes. E toi alo ua kari ila le vai mako mamwe. Ili tau yese ma fau o yese ia David. Ili tau vo yese ma fau Samuel. E tau nu mai loa vai aturo fetala e trole tu e Samuel. Tangata tonu ana o le te mana o iai. Ia wha au uro e vea matu. Ia le tau e le vao o Israelu ma Filistia. Po le ale sau ai o toi no koriata. Tangata tino malosi to e. Ia e sa na ola na mata mana yanta mai maana ma ia le sa tatu mai le masoe o le sau ai o koriata ma pa ufa o lungal palpala. E va pena foi la tala ia moseri tu. E me mana ia na tala ia ta matai wa. Man tu foi len fatala ia tu ia le tu ia mosei lunga le monga i o repa. Alu e kupito e mailo nu ulale o matoi longa na polonga le fainga fala. Ave mel me mose. Va fe no wale fa na me. Au tela ngona na mua taul ma fa mose. O falao le la alu la te fa sanga. Ia o falao se tupu sawa. Ia o tangata voi malos. Tu I foi tangata ia vo tu I de falao. O tangata ta mai mo tangata malo losi tonu o e kupito. E an vai le tua. Se pa wa na lo walua. O mena te pole o mena. Ia lenta to vai le foi fua mose tui. Na fo ia mose wal whanaunga Israel. Ia, o vai la wa ia tu whaafsanga inga le tui. Ia mantua. Ia, o le sunga I le tapipi, o le laina I luma. Ia o tangata ua leva I le parlemene. Le laina I luma a mata mai lava I la whionga te I le tua ngai, ma le sui te I ma minister cabinet. E o foi la tau laina I tua. O tangata voi wa leva tono le parlemene. O maa sani nei meo talo le tupe. A fua iai, pena le tolu asu I fou o le tapipi. Lea fato sa whawhai mai tonu fo o sui sufono. A le na foi tonu. E to lua ia sui le tapipi. O e sa avea ma whaururungo ma tanga aruenga. CEOs, na whionga ia sulun malo. Ia ma na whionga ia lupe matasila tolonga ta. Ne sa whaururungo, o maa sani le mea ta o le talo. Masani la, ele se mea fou la. Ele se mea fou ia lato. Ia, li wale vai o sina I le tu I le whionga le tamaitai pālembia, whionga ia whia me ma le kapeneta ma lana vanga whauwhai. Au fua tu iai. Ia, e peina o le toa ono le whionga tamaitai pālembia. Ia minister kapeneta. O le wa iai se la tu experience nei me o talo tupe wa sa avea mua ma. Minister, ia o nisi sa avea ma sui whai pule. Ia o le isi vaenga toa sui sfono le tapi, o le fast. O le fatua sa whawhai le tono le parliament. O le foi fatua o le mea tau. O le tala no ina o le tala le tupe. E peila o tūlanga nā tui. E po le ama le a le whaafsanga inga lea. A le lava sa tātou mori mawina. O le lava sa pasia. O lava ina pasia le tala le tupe. E via le ri. Pali, wa ya o le sa fela forosanga le son na fi le fela na ila tananga ne. E le masani ai. Ia tatia ia la le whainga malo, po le whainga ma, ai le masani ai langa ua levo na ia le whainga malo le tapipi. Pea le mele na le inga langa mo mua le teita le tapipi I le teimi o le a mata whela fo inga. Ina umana na tofa tautonga. Vaenga o le tula fono tu mau, o lo a nganga iai, ona na masani la tau I le whainga lea, ai au mai tonu. Wa se ele sa o le whainga malo, o lo iai nei. Mantua foi tui le sa fatu le lafo. Fatu na mai aloa ona
ona faile la unga le fionga le minister tupe le sa fa tu lo le fionga le tama tai pale mia le lafo e se e lo le pale mene le fata no ino tala tupe mtulanga uma e au noa male tu inatu o le tala tupe il comité tupe le sa fa tu le fionga tama tai pale mia le lafo le sa pasia peila o le tuna le sa nga ia tu ai le fionga tai o le tuanga na ia fatino per tulanga le ole aver tala tupe comité tupe peta iane o le sa failo manino le fionga fonga talai o le o pasia le lafo ma o le o se el parliament i tulanga masani tala no tala tupe ai au foi na silofia tu ia e pe no foi atu ia ele tala no ele telo me sa tupu mai tulanga ese foi la tala tupe o le o mai asete mo le o sa valia le tolu o masina o le ia se tulanga se tala tupe mo le atu ma le malo sa mo o tele ngona foi o tulanga foi na sa na e la fionga mai tai panmia ia va vena pasia tala tupe no le o tolu masina ia o le pe ai va peta to ele se tala ai mo mia ia e mo mia le pasia tala tupe le fa nga hi ingo o ngā ruenga o mai ana fata o tole malo ma le tunu e pe ala tulanga masani na tu i nisi fo yo pai inga o tuana ia tu ia e mai alo na for sia le la unga le fionga minister o tupe ona fa se lo le comité tupe e man tu foi la el comité tupe ia tele la vai i sui ele o sa fai tono o le kapeneta Eila tulanga na ama e alola na failinga luenga le comité tupe pesu fa e aso na tu ia na toe foi mai la ia ele vale mene ia no mapena lola ona failo le o la unga vala we tele ia mau atu ai lava tulanga le au linga ia o le tele ala vala ofisili ia au le au linga tai se fulu 5 minuti e tele ala ina tali ele te fono o le comité tupe tulanga umai fesili ina vato a se lo le faita ngalon tolu ma pasia talo le tupe ai ile mai tautui tulanga esele tulanga le sai mana tua ile tape nanga le vionga le tai pan mia mar kabineta mal vanga fau fai al fas ai me se la le vionga le minister tupe le tulanga voi le ana uma le ole o fela fola fo inga ile la unga fala wetele se e atulo mo le awiri al watu ma fesili ia e wi lavala na tau ia se tai mina tau ia o tau ia va fea a fua ia ngal wenga le na fatino se tai mi pupu o ngal wenga fatino comité tupe tono sulfaso ai a fua la ia se tai mi pupu le sa tali sa ta pena ila fea ngal mai tai minister ma tau fa tali mai fesili ale tuangai ia la ngona ala ngala fa fitai ile tulanga ile lava ta pena vo ia me se le mai tau atu ia o la fionga fo le mai tai minister tu o le ro tai mi nei va to sa fa e to no parliament o le ro tai mi fo le nei va to atu la i mai ai se ta pena ngo se talo se tupe ia va fitai pe no fa tai mi sol vi ile le o pa sia ta to talo tupe pari o la solua o va so nei sa mata ta pena mai ele fa te noanga le nei ai o te nofo mata mai tau le ta pena ngole tala o le tupe ola o se te no ola lo fa mata langa i mena tupu ton ai te nofo mata mau fau o le ta pena ngale na faini le kapineta le it really is kind of like fulele o le fa inga ngo fe ngapo fa pea kusanga nga vakwar kongi ngole ami kuiro kongi nga kwa kumarfanga mo elo o le melele kuku o nga lu lo le la ko e o kur me konga le o ma fa maru kongi nga kulo marfanga le me vole no winga na o lava le vaenga fa fai ale fas de capeneta malola toilo ina e makau kia le me leo le afia i malako Lena mai mola vai le tunu yep e sao le ya ra sao nanga tui mai i ta penanga voi tai pe na sao no tui na ta pena e tulanga voi le pe no vai atu e fai asi malo si o le tuangai ona e le nga te ua
wa lo tau sango tu la email malo ia o la tau sui fo yo lo tu la email termine un tangata e le un tangata o la wia u mol pal mene tangata ia le la va sanga in maria fionga ma tai pal ia mlana va nga va u fa ia le fa solo tu la email fo ia ale tu langa sa va ia ima mai tau ina e tau tia tu e o foi lai i tali tai tasi a fionga i minister capeneta e wai e pe no fai atu ia pe to ono ia sui fo o le fa to sa fai todo el parlamento le ila lo le i le capeneta ale tapenanga o la totali o le fainga o la unga matulanga uma oka matangofie e volinga mai se capeneta wa tau sanga o tu la mai parlamento tapenanga ia sa tato fa longo atu ia e le ngata o le ngana o le ngana e momoli ai le launga le ngana fa alo a o le tali fo ina tali malu ai le tele o mana onga o tu malo sa ta wala mai to fi vai pule e ui ala na iai tu nisi nai vaenga na sa tau fai ma tau vesi earphone ia o tulanga fo ie mo me o saunanga fa winga lua na e fai ma tau tula i mai ai le e tai peila le wai taua foi le o tata o tulanga le tu tai peila mele sa saunua ai sui tai tai ale tuangai le fionga ia fontoi le sa o meina le saunanga amu ia ila to le o ulua i sui mua o fa tau to no le parlamento ia ele sa o nga saunanga tui la pa masino uma samo o ai le ulua i fai pule na ulua i fa tau to no le moto fo no le parlamento o le sunga la uli al malieto le fa tau sanga tenei o le ulua i sui fai pule le na fa tau no le moto fo le parlamento e matua voila e fa tau le sunga la uli al malieto e na wa uma mai le palo tala titi le sa to e fai alo nei tu malo e fa o la wa fa tau i la lo le vaenga fa fai le fast e matua voila e fa tau ai la fionga ya la uli ya au kuso tau sanga tede wa mai ona restara alo ia va tu la fon e vaenga fa fai le fast a tu ala le tala fa sol pito o le moto fo le pale bene la ia o le sui usu fono ma le vaenga fa upu fai na uluai fa tau to no le pale bene o le sunga la uli al malieto ia ma le fast ia ele sa no ngale sa no ia la vionga votoi pe me o la ko le uluai fa ko o ele pe ona i mea na sa mai tau mai voi le ana o le mai tau le atu no mai tau voi na tatu fa sa o no le tatou te vavai atu ma tatou mai tau atu ua nei ave seina se mau ona e o ifo e o ae tupulanga lalo vau asio tatou atunu ia o mea ia mai tau iai latou alo vavte talo fa maroso e fuela o sunga le tomate fa mai talo fa Cristina so fo manui ai lau sunga le fatonu ia fatalo fats foi le sunga palitele malo so fo ia te lo le neva ngai tai au me se fo ile fa fo ta pa si ta to tunu pa malo lua so fai lava sina te leo ole mau sampili ya mato tau fa le tonu ile le connection le tai au e malo so fo manui tau mai nele sa lau sunga le tomate fa mai o lau ma se ele i mamau kele le mao o le fa kwa kai kasi mala ai duma bad o masalo le sidia mata lo sunga Cristina o le matal tal no el tapena ngol tal tupe now sa au failo ile tatu tunu ona poila o le tilo le vaso to le foi mai tau mai sunga parite de ese le ko nga me nga mai mo ile ku usel ile kapenga ngor kala ku perva ngale pe kali fodinga mai ka wangisko kele le foi sa ta we ni foi pula le teme fela fela pe se me ula ai le o se me ula me lenga ko va e fesiria nga fai ma le tapena ngale na ile tala tupe me se lava le fiong le mate el minister tupe sole e makauki a office city foi la de kaiminga ku ye you know la opposition lenga ye o la opposition kwa sa varie se mal officer il va so lengengi a sa varie ku do kong ai o mai lo foi le ta a sa mai tau ye Cristina ile overall performance ale cabinet fo tai tui mai fo ile fan mulongo tu lo tananga ni tai au
ia tia ole o taua I ole o whatinonga fo I pe on tau e pali. Ele I whaia ia whainga masani e pe ona masani ele palimeni. Ai a wawa ai mai fo I se situ. Tui pali I oka se tau whama mau, a se tau whama nino, a se tau whatatala. Ala maa lo ele awala na whaio na whaatino ele lato tala tupi. Ai masi ole folosia le I luma meo le o le mota fono a Samoa o le tala tupi ia pe ona o na mai a tau e pali ia whainga masani e whai ai. Ia ai peitai, a tonu fo I o se vaenga leo whaapea sao mai lava ia le whiunga tamaitai pali mia malana kapinita. Malmalo fo whaapea mai Samoa ia. O tau tupe ia o tupe maua ia o ngā ruenga fo ia le a whaatino I tau tupe. Ia o leo folosia sao lava I lunga le palimene ua a whaapea ave tua I komiti fo ia komiti o tupe. E to ala haiti la tau e ilo ma whaini fesili ia o na whato atapena leo la tau li poti mboli mai le e a wasfina ngalo le palimene. Pa o le whainga le na whai e le tala tupe ono le taimi. Ua pe ua mai lumba, ua manino mea uma, ma ua tuu le avano I sui mamalu e 5 futasi. Mai tu malu e 5 futasi. E au mai e yo la tau finangalo, ma whaafunga tapua e fo ima mai mwole atunu I le whaangasolonga ma le whaamama maino le tala tupe. Ola. Ia tia uia e upu pālangi whaapirtania fo ina le bold, brave, and very, very smart. Le mta manen fa mamla mai lo sunga pari. E kele skep bol mea, a sa le pari. Na tonua vai si kele o skep we. Pato a ole tulanga le pasia le mele no el fata no. Ya man tu foi la tulanga masani tu ia mata mai a ai tausanga uma o talafal tu. O me a mata ona teipo e talo tupi. Ia ona whaonga atoa le o le masino iuni e whaia inga luenga ia wha komiti ia matoi fo I le palimene ia na whaia ale o tūlanga I la unga se o lawa na pasia. Ai le iau lia iu lai tausanga whale tupi. Al mele sa tato wawai ia na le tolu epe whaaso ia na ia na whaaso loa I le ia la unga ma o lawa na pasia. Wal mea na sa ia I la u sa tau ia se so popole tui. Yep. Ke iwa o se tūlanga fo ilia ua le pasia le talo tupe. Wai e ona tupu lava le tūlanga vapena. Wai mawhai lava ona whinau fo ile tua ngai e sisi tūlanga e tau mawhai e awane I pasia le talo tupe. Tau te whawhatai. Leana e ui lava na o lava tau anu manga le palimene le lua le vaveau. Au lea lava sa pasia I ale talo tupe le ima se tūlanga sa tula I mai ai le te. O le tūlanga fia na whaftai. Christina, koe foi mai mele na wha mai na. You're saying instead of finger masani alaku I resi malai, alu I resi malai, alu I resi malai, o ngasawa I lole le malai au kūro. You're saying o kwar fast, bypass umare kele o malai, a mai sao ai Kongore Stadium. O na whairole le tunu, Samoa, au kouku peia. O le kufanga le laku whaingei. A, E, I, O, U. That's, ora mingo lau tala. Lewa mai moa sa mera tunu. Okay. E 4 milionga le kala le kupe. Le lau mako manga le kufanga le. That's a good thing, isn't it? It's a good thing too. Atonu foi kusolo wa mai sa ola vai ile le vai tele ilo ai mafsilingi el palimene ato a elena se komite o mai ilumo elenga sa ilumo palimene a ilumo o Samoa ato ma I foi la sa pe wa le ai se vano foi le alo ai ia se se la au ai mesel minister tupe wa mai uma lava fola iluma ai atonu foi o se tulanga ta au ai mesel lava no le tala tupe mua ale whainga marufo. A tono se au o se tūlanga lea sa ai e fo ia masila sila e fo I lātou ina ia au mai luma a whai wa tato tala noi mea tau good governance, a whainga malo malama, transparency, whainga malo manino.
o se whaingale me whai, that was the epitome of good governance, transparency and accountability. Le tūlanga le na whai le tala tupe. It was different, yes, but ole given the time tūlanga sai ai, like I said, it was a very bold, brave, but strategic move at the same time. While ilewa pewa tang whai e avatua e gain the trust o tangata Che tatu atunu. E wai mo I lava o isi matanga luenga ai pe o I lava tale tupe o le aungana o whainga me I whainga malo. What do you think, Christina? La ya tilo le tau whainga le performance ala fionga le tama te minsta, you know, o lo te mo vem fai pule, lo te mo vem minsta o tupe ala atunu. Tui mo le wha malo, mo le whaftai le fionga le afo le minsta. Mo I lava o le ulua I taimi e awa a vea ma minista tupe ma se ulua I tamaitai po minista tupe. Ai matango fie ma ato atoa ma le lei ia tapinanga le fionga le tamaitai minista ai me se o le awhenga luenga le budget ma le ministry. Ma na ia tulanga umai I le tapinanga o le tala tupe. Ma sawa ai a fo I ele I peona o whea te ele alo lava ana rosa sa tu mai lava ma tu lai mai lava ma tali fasili sa tu ina atu e tu sai mal tala tupi. Bali, na malena e mal ofsi do luta fa tu mta pule o le me ma foi ona mana o pele malo ina ye yai ali I matama tai office city te mi fa yele fono le parliament. I misela vo le fono a matalo le tala no ino le tala utu o le tupe. Was there a reason why, Bali? Te lele ta ua tui. Maltua te mile whai la unga whala wai telo tupe. E o mai ei matulanga I ni fina ngalo langa mai sui whai pule. E whatatau I matanga aruenga. Ai me ser whatinonga o lato ngā aruenga ma me ni lato vesili manitulanga voile ni me fia manino fia malamala mai. O teimi umala ia awa pe lola la uanga I mai le sui po la uanga I mai le matanga aruenga le la lola tawa vainga. Ia amata lo temina na alula ta whamau mau. Whamau mau. Ia matapena le whautuanga, matapena le tali. E momoli la whionga I le minista. Wa o la tamtanga ruenga. Wa o ia tali le teime whamani noi tūlanga ia. O le whainga... Pari, ma le waka ni kongu mele mele na laino ma fono o fifesiri me lea. O lau sungo o le CEO. You take notes o mele langa mai launga. A tale malolonga o le teimina e fiutanga ia o e male minsta le na lau minsta le na ngai city and brief le minsta I le tali e te tau o na tali ia na tonu atui o le mea tonu ana e tate tutulia ala le teimi voi le fa ia malolonga voi ale parliament o le teimi tonu ana tatala noa I la minsta ai vai ngai sa no mai le sui le ia le ama ia ta notia sa fa mamulalo ia na tu le la fionga minista ta pena iso na fina ngalo ta pena isa na tali wa le tulanga masani atu e fa sana soli e fa ulunga mtanga luenga la lo sa fa a fa foi la e se facili on spot e mo mia al tali temilena ia tope ala tu singa la ta fa tuanga mla tu alalo ona wala aule o se au whainga ruenga le fono. E sa ue pasi e se whasi pepa. E na momoli la i lo le whionga le ministai. E ta pena i sana tūlanga masani le na. O le ta ua voila le na. Mai lava i le amatanga o tau rumanga le parliament. Se ia o lava i na whamae ia se tau rumanga le parliament I le aso. E ta ua le iai o whaururunga o mtanga ruenga. Wa a tu lava i le au te lenga a toa le operation a toa lava o le mtanga ruenga. O le tangata pito sili ona lava lona sila fia mo lona malamaanga I le matanga luenga atoa mo lana whatinonga. O le CEO, whaurunga matanga luenga. I'm asked, wana na ofisiri pali I tulanga le, because nele temi ngā lualu tau lumanga al fono. Pause. And I was thinking, oh, wait a minute. Pele o le kaimi le tau na fiso o ta iai ia le, o le I o le pause lea. Ia ngā ioi le CEO e anana matau pula ua lote le teimi le pasi le noti le minsta o le tari le o le A-E-I-O-U. Nā tonu atui, o le tūlanga tonu ana ina ia aua ina I se toa. Ia vawe a pepea no whai atu.
on spot le tali al CEO e avela na minister pe va pe la wo tu sa o mai sili ana va ve foi na pasi le faz pe pala to ila lo e ta pe na tali e pe o te vai tu disi termina le fono o tau le ai o tau le ai CEO ia o te mita ua le a me ser termine fa ia le au ililinga te mia la kolosi mai ai le tuanga ini fesili o le taimi ta ua la le na o ma ele ngate na ta ua ala on spot le taimi na le sa ua fesili ala wa ta pena vo ta pena le tali va vena o le tali le minister ta pena iso na finanga Christina yo si kalka ko malolo kako fika le lo por malo se level 3 le uga o so kako fika le nita file malolo ngare itsilai batari mai fa wal fata nongal nita we'll be right back. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o saumo kesi, o lo o e fia fia, o le hati tau o te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai neia. A whai foi o lo o e nofo se whale rent, e iai le fiso soani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma te tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau ma lo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Sold. Congratulations. Na watu le fatare noanga amata me le tau mawhainga ma le matai tui nei le panel nei o le performance ale kapineta. Now, o le wo umau na sile fiema sa mai mo vele tunu mo fai ala la tau wha misinonga. Now, kako kolosi de floor, kako wo I le vanga wha fai. Lau sunga Christina ma lau sunga pali te la mata me au Christina. Ola ofsidi e peis I lungo le ngono le tunu o le mele ngai le tunu ma ko I lefi fier ko kele I fisidi so onga fai ma fisidi fa winga lua ma wo pe wa kaudi fodinga fodi pe wa taf kere la opposition aya man to fo Christina so le fia luas forman tu puto saka ko eva ai le is the opposition fa apea Pe ole melenga na ina langona fa pele tunupi wa koi kei fa langona ko wo ele ma sa inga va fa telefon la se la lausun a sa le la tui pe o se ole tu langa le na telefon ole al palimine sa mo le so le na tona ine o ka os tu langa wa leva na fia ai se tato tunu tala sa ola wa leva na fia mai mo tato tunu ise palimene fo ile ia ile fainga malo ma le tu e ngai le fainga malo
Well, Bill, it's a fierce full to sanga ile yes to opposition. Yeah, it's a yai lava na sui. It's a ilu. It's all it's fai le tu langa. Yeah, pizza ile you also tu langa fingale malosi ma effective. I pay ole tu langa le na ifun sanga person ne. Isil ma na ye of aya tu wa atotinal zamba wa yai le malo wa yai le tu ngai. Man tu fo yo le o nga luenga ale el malo yo fai o swinga ya le tu la fono o tu langa le le tu ia o le la vai o le tu ngai o le fatala noa o le fisilingi o mata upu au mai luma le malo ia mata ma fai fai ni fa o la via fo ile ina ia fa la via I fufuanga fa nga solo le fai nga malo o fo se luma motsa ai pe o le tu langa ta ua ma tu langa sa fia lo se va ai tuai ona wa live on to tau ona esta to ai tuangai and it's healthy mo tato atunu fatem grasilo yet semine. What's so different about this opposition party, Ali Christina? Yeah. Atonu to ole tulanga esiai ole beona lena o mau mai wa lutala ndoi amatang ole tele ole experience fa fai pule asu ole buying fa ku fai le chapipi be ole na mai mo ele atunu ole tele fila fo inga I tuma wa tele lava o talnoanga ma le fila fluff inga pe o lena avatu ele tuangai which is good about ole la so nga luenga le ai fo ole tulanga fo ile ole senga ole experience na va ia ole HRPP wa ono le lato o tele tau sanga tunu malo sa ia le tactic fo ile e loa le to inga fa o la vea ma sila fie le time tonu e fa o ele e fa ele fa o la vea e awala fisili ma me fi fa sa o e posta tinonga fo o me ia ta o e lo le experience ole sui pale mene ole not only fa o la vea pa e ia le time e fa o la vea le la sa sa va ai le fono sa taluai ai foi moni e fa peni si o fesili so o ma tula so e pa ole la tau le nga luenga ole nga luenga tonu lava le ale tuangai ole tu fesili a fa pe o folosia mai le maloni ni tulanga fo ing mata ko e fa le tu nu a fa pe sila tu le tuangai lo ye ni vai nga lo misi po ni vai nga fo ye le a tonu le yo ole sila le ale malo yo I tonu lava la e a mai tonu la tu finangalo yo. What do you mean, Christina? No, it's a healthy thing. What do you mean? Tui ile ole luas fun mo tiputa sanga taluai e a foi o tato malo na tasi lava le tato vai nga fa fai le na ia ile satu la men malo o tula fono lava sa la to pasia lava ia ele a foi elato ele si sa silingia ele ni si sa silingia pe su pe ilo pe fa tsala no atilile ia mata upu matula fono sala to pasia sa ele tula fo ele o finangalo lava ele tula fono e sui mapasi ele ia lava fa lava fo ele ia la to ia ela ona tu fo ele not everything sala to pasia was for the good of everyone. I build tulanga na tau e healthy ole a faima ma fisilingia fa tsala noa e fa atu puma natu fo ia le anga ia tu ale tuangai ini mata upu e fa tsala noa ina malu ma o ile la o mai fa tsasi sonu a fai wala to agree ma swala pule ma tsasilo la to finangalo o ile wa ola silsila ila tu no le ngalu fa tsasi ai ua ole sa o ma pa utonu lava se mata o polo tsan faile malo mo le o tangata uma. So le tali la mo le tunu Christina ono sai o fainga o le mea tonu ala le ta o le fainga fa apale mene. Yep. Yes, tui ai fo ilona
e yai lona pe o lena ta u e pali ile si istemu o sola e ya ta u e yo le yai o le tuangai ai tui e pito sili ona ta u atu le sa o ma le ami o tonu fa matalanga o ma fisili fo i ma ta pula to te e fisili ngia ai ia ele malo o le fata sa inga o le tele o le misinformation le ye te mine a sila fo i ma mai mo le tunu le maso te nei ia samanino lava le a fo i le campaign le fas i le fata sa inga i le pensione tata matua e si mai i le luce la ta la ia le sa fa mai moma o sile le tunu ti nga la bona tama fai atu e le fianga ia la e fa malama ele tolu se lau e lu se lau a la sa o le tu nga e tolu se lau fa fiu fo e fa malama atu le tu langa e fa tu langa ino o le miliona a la ya lu le misinformation ia spe o le tu langa la na o le downfall la na o se opposition e ta o le tu nga a ta o atu le sa o male ami o tonu la to fa matalanga o lo fai ma ia tu sa fa matalanga e fai tu tonu pale mini ma fa matalanga e fai fafo pale mini a fai o le sala to pasia ma finangalo o mai sa sila to finangalo pasia tala tu pe tonu pale mini ia tu ma wai pe la le la to finangalo le ta se pasia le tala tu pe a nga e mai fafo pale mini o me le ta ko vai so ese tala e fai tu tonu ese tala e fai fafo ona create ile o le tele o le misinformation Pari, sa e le loto ile in the last 20 plus years. Now we have a powerful opposition. They just left the office 2 days ago. I am my opposition. That's how I said terminate. Masanya na ufalong ai taimi sa no ai le sunga tule pa wa vemparmia. Tele o taimi sa no ai. E fia mo mia se tua ngai malos. Yep. Masanya na sa no le sunga tule pa vema tof parmia. A fuala i ai tui ina wat fatwa tula i maile ja pipi le malo te siva valulua. Ona sa waile iluma. Yo tula ngala vale sa ai lava tua ngai. Pe na sila fia ia amata mate no tofilau ia sa fe ngai male fionga ia tupua fionga tu ia tua ia mai atu le fionga totoli tu la imersunga tu le pa ia le lava sa ia le fionga ia tupua ia fa solo mai ia le ia umatu le fionga ia tupua ia tu la mai ia le fionga ia porsalue ia sa ia foi le tua ngai le timo tua ia le sa tai mai le fionga ia porsalue ia fa sanga inga foi marsunga tu le pa malita pipi ia pita ia nela le pa inga le na mavaya tu nei pa inga sfuluono mai le lua fe sfuluono lua fe luatasi le na matua i swipi mai ali cha pipi e le ise tu ngai na moa ia le na mo le mawina pe fast food mo tupu su le cha pipi sa man malo mai fainga palot e wi lavala na yesu yo tau tua sa malo mai te pe o le fionga ia au male mal tofa ia iri se tifano ia ele o mawale numera e fo ma paise se tuangai wa o le ftalenga ia olo ia sa tutotasi e pela na o suia os fo totoro sa ia ile pai inga talwai ia pe o pau yo ila to ele totono le ta pipi mai le foi la se tuangai sa faia o tulanga na sa fai le pai inga le tu na ia tu nei o sui o le chapipi o le a fie tono kabineta ma ministra lango pe o la tole na mai tau fo ma patu le tuangai ia ai mo ia ele o se tuangai ono o la tau mo o sui o le chapipi e ia la nta to vai atu pe o la tole tuangai ia malo ia ele o se tuangai mo o la tole vo sui le chapipi al tai mila nei tu i pa inga nei ele ngata le o tu la i mai le tuangai a o le tuangai fo i o matua i malo sila ai mai se ai lava o ila tou i alvanga fa fa le chapipi a mata mai lava le sunga te tai sunga tu la epa o tols full wiva tau sango tu la i mal foi ia ale fionga e le te tai sunga tu la epa o via o luas full mo tupu tau sanga tu la i mai tofi pan mia fa solo i foi faso solo ifo isi ala tosui ia o esa tula i mai tofio minister minister lango ia o leva foi na fai police ia vanga na ila si vaenga ia to tolo sui ta pipi le fatwa tula i mai
ia o lisi to rua sa vea ma pulisi lo mtanga rua lo winga la utala e matua I malosi o le tuangai mai I la uia foi la fa longa telefono e mo ia na ia taimi na taurunga la lo ia ele fo ia tu langa tono palmene ai matua foi taimi ia a o na fela fola fo I to filau ma tupua I vivina wa inga ma wa e foi na ia pa tolo mai taimi o tu la epa ma par salue ia a o ia ina e peila le mai tauna a o mai foi la le taimi nei ia la tu la I mai la fionga to mai tai pa mia le fionga ia fia mail fast ia le tu la ia tu le sunga tu la epa ile tuangai wa fu ia Peia toi o le fionga ia fia me ma sunga tu la epa pe o sui tuai ia o le parlemene wa faisi o va tu male tai luas furmo tupu tau sanga talu tu la mai ave ma fai pule ai le mai tau tu la I mele tuangai e se le taua ana taua le la tonga wenga taua la tonga wenga tu alalo e taua vo la tonga wenga le fo tua Wao ina e maua mai ai nisi fina ngalo ma nisi mea taua e anga I ai le malo te taua na ave I se la to fa mua ma se ma tauna fa le leia o le taua na le tu langa na tu la I maili tu nga I le telefoi o la to fesili ma tu langa I o la to fina ngalo e pe na au mai ai e ma na ia voi la tali to le fionga mai tai pa mia ma le ma ministral kabineta o le tu langa voi la sa o mai tauina ia e ui lava na fai matu ava noa le fionga I le fongvitalai I sui o le HRPP asa mai ta wina wa o le telo isi tei ia ua le muli tai tūlanga I tūla fono tū mau e mese lava tūlanga I whena fulafo inga la e pio na tue wha manino muli mai le fionga le fongvitalai tūla fono tū mau o nā ua tue tau pe o tue tau tata mai tutonu ia le whatinonga le tātou le fontanga I mai tau atu ma pe o tau anga I tonu ia sui fai pule le chapi pire tuangai I le tūlanga le mea le tau tala ia I le tūla fontu mau a le tele uma vaenga ia sa la tōlanga langa ele lei tele mo le tūla I mai e pea no fai atu ma sani ana sau noa sunga tu le epa e fia mo mia sei tuangai malos ala le o tali lona mana ongo le o tūla I mai le tuangai malos ia le o tai ia sunga tu le epa Christina, can I come back to you? Let's le ua. Okay, malosi le obsession. Mkwa malosi ya. Ale mele sa tele nanga e na lifa ilo fama. O le ua le ngaka malosi. Yes, tutusa le tala e fai tutonu o le pale mene. Ma le tala e saufa asala lau fafo, because I'm telling you, ele okukusa. And ela e mori maule tunu uli melo ki whakuai. E se le tala e whai tonu I le parliament. E se le whasa longa le sau whai kua. Lalon ka ua le mea. Tui o le tā ua le ia sao ma mia tonu ia whamatalanga e whai. Ma tā ua mo le sila fia o le mamalu le tunu. Ia a whai o le tala lea ma le whamatalanga po le io inga lea ua mali lie I le tala tupe po le ala wa sisi mata apu e whai e tonu o le whonu. E tapu I la o le tala po ina e whai kafo mai pale mene I le ngata I lato au lango. Ai whapena fo I mo le mamalu le tunu. Ina ia sao ma ato atoa le ia whamatalanga ma mata apu o tala noa ina. O le si tu sa vai le vai asonte nei o le tulanga fo ile o le malosi o le tuangai ai ia nga isa wala le fisili male mata apu I suinga I tulanga tula fono mata apu lo tala noina ai le nga I fo ile tangata e personal attack le tangata pe o le siva nga na sa tau ai le fono vai asonte nei but for my to obviously to taua I le information o le upu fo ile information is power o le pole a lava le information pe tala no ine tonu pe tala no ine I fafoi e te tau no tusa ma te tau na sao awa I le tele na fai ai na tu ai lava no I tangata o le atu ue la te fai ai la tau feu tanga ai la tau ia ma fai la tau finangalo
o waila te talitonu ina a faila e se tala feita tonu e se tala e fai fafu e fa fainga tai fo ila e se tatu tu ma ona talitonu sa ola va malama I tulanga mata polo tano ina le el malo. But it better mele come under the heading o amio te walo sui malu le parliament. Ia sa ora kala le fai kong ai asa ho fai ko spread news e ka kawanga nga kusa ya e afia uma tulanga nei tula fono le wa mio tawaloa ma tula fono le wa mio tawaloa e le nga tonu le parliament e fa nga uma 24/7 le fa nga ino tula fono tu mau ia mio tawpulea ma mio tawaloa io le tulanga lana man tua foi la e na ye foi isi pai inga sa ye tu na ye tu nei na ye isu I fai pule na afia tulanga lea pole ese o tala fai tono le parliament ese tala o mai fai tua ia le sa fai ye le a fai ye komitsu su em tulanga va pena e o tele ta o le ia sua fotelo na la esi le fia ai sa tupu mo ai ile mai tawa foi la terminei ia e taulangona foi fa no me se oniso sui o matutua la te sila fia lelei ele tau na to e o mai tua ese tulanga sa no tonu ese tulanga I wa mai sa no ai tua mai ole parliament mai pe no vai ele alo la val tu la fontu ma we fati no mal sianga o mal sianga o malale le la lo mai la lo le fionga le fong vitalai ia wa onela na fai un al fong vitalai e fai su nga o le sui lea ma fai ese fai un o tulanga la nae o tua na o patatua mai pe no fai atu ele na o tono le parliament fa nga ia tu la fono le wa mi o tawaloa malo fai tatu malonga ta tali mai ka ko lo le ka la sa o ese sa wo se sila ia mala fo tilo le ele performance ala fionga le tamata I parlimia o tu mai le tulanga o le parlimia manan kablet wala ngol mele ngo mai ko winga pali mala sun kustina se ha tu lunga le fionga le sa fa pito e fi now se mata bon minister there was quite a like teacher at me ai na le ka ko al miska compare la ile pa inga kalwai ole wa kwa city kurunga le sa palmia e un mangar mea ai ko fa pe mal fon fakai fai mo to su se con el timer su almera tan marolonga tadi mai tato wa nga ilo tai we'll be right back right after this. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o saumo kesi, o lo o e piesila fia, o le hati tau o te tau na toe whaatau ina tu ailo whale. Vala au mai neia. A whai foi o lo o e nofo se whale rent, e iai le fiso soani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā te whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma te tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni, a wāki o tunu Samoa. Whaftai. So, Congratulations!
Wa na faile tatou whaaria fo uro whina ngalo ma whatu fo sota manatu maolo. I'm sure le foi muli tai mele tunu. Na tatou o le performance al kabineta, tatou o mai le performance al opposition, and malamafuanga wala una sao no melo sungol to mate for my. This is healthy. Mol whaate mo kalasia Samoa. Now let's go to the leaders. A fionga le sa whapito le tamata ipāramia, malsunga tu lepa, o le te tai al vanga whai le wā ia nei le whainga malo. Lena amaka kula kala whapea Christina. O campaign le fono le Parliament le nei le lua vasterway, campaign le fono tanga le Parliament e whae ingoto nei atu. Ma pake le tele le vala, o le vala leo te anga etway. O le mole meo le tui lunga o le teitai. E le tali le tele ofisidi. A o le ufa ngā solo le tali ala leina minista, ia campaign. Whae ingtarwai. A kui fesidi aku e le tuangai ia minista. O le tele lavo teimi, e tu lunga le Parliament e tari mai, e kari ar Parliament. Ko ke ia le sui ko fa mal fong tele, fa o mai wo le wo malo teimi. A o le lua ngastel wai, e a lua lu se fe la folo foinga. E o ia ngalu ngala lo ke lo kai. Se a ona tu lai so, le fionga le tuma te Parliament. E fa tino mene sa te tiro le tunu pa inga wai. What do you think, Christina? What different tactic? Paul mena vaia wo manga prefer ka mai kai pa mer ka peka vai ka ko wo pingi sawa pingi tu sa oil city testing ground for na mo na kabineta le lava la sa na tu pe tu langa na yele fon sanga na fail vai asolinte ni pe for a long time lo wa yele attack ko ye mali defense wa foi au tu langa le ale fionga tama tai pale mia oka ole lua upu tu fam tala inai fai ole toa ole toa calm collected ma sa le sa mai mole tu no uma mon mawina ele I fa ma lo le fionga tama tai pale mia ile fontanga sa tu o no ma sa u fa apertani sa delegate iana kabineta mana mista wa tau na lu ngala lu tele ma tau la tu personal attack o inala le sa tu la e lo le tama tai palimia lo tu lang pa palimia ma tu sa o lava le tali e malo lo ai lo le tu lang o mata ai pe o like le chato tala wa tona ya tu wa first time we se attack we male defense mai sa fai lava fa tino lava le ngalu nga tama tai palimia ia o lana fo ilea a fa alo ila na kapeleta mana vai fa fai ia ma ole tuti fo ilea ale tai ole tuanga le sunga tu le pa ole attack ia le sa tatu mai mo le tu mu tatu va ai le va so tene tali la sa mai tau va ftai tui e se voi mai tau atu ile ese senga ole tu la in mai le fionga le sa fa pito le tofi Parliament ia mali tūlanga vo isa ia ile sunga tu lai pa ile Parliament pe il mele sa tau sa no ai tai mi sola ia tatu lo umal tūlanga sa tu lai mai ile sunga tu lai pa le tofi Parliament o le alava ia fesilia nga ia tu ile mtanga luenga malem tanga luenga ile minista ia tu lai vo atu le pa tal ele tali le minista evito tonu ile mtanga luenga malem ta ia tali lava sunga tu lai pa ilona tūlanga fa Parliament ese la mal tūlanga le sa tatou mai tauina atu le fionga ile sa fa pito fionga ia fia me o lea sea saunoa le fionga tamai tai Parliament po lea lava la fesili nga ia tu mtanga luenga sa tali al minista sa tali al minista mtanga luenga pe tali fo al minista tupi ele iso ona saunoa pe so ona si saunoa ngale ale fionga ia fia me ma ole fainga le ole taitainga I tuainga taitai le sa umai tauina me temi o manga lue me le fionga fia me temi o vea le fionga fia me ma minista o famasinonga sea aia atu le fionga fia me inga luenga le famasinonga anga luenga mtanga luenga sei longa la vesi le fia ele fionga ia fia me o mata upu ia fito tonu
ia na matafa yo I fa minister fa masidonga fa toa ia le fionga ia fia me ai pelong vai ole to inga tai le to inga tactic le fa nga le fionga fia me whatever no masanya whatever na manga lue mau te mana tua lisia matu fa tasinga na matoi mo molia I lava le nga fa tai a le fo isa vem fam simsili na fionga ia patu pale fatu sapol sa mo moli la o se taimi mo le nei watu la I me se minister fam sinonga ele ia atu inga luenga fam sinonga se longa lava si la fionga ia fia me a me se lava tulanga I tula fono e fito tonu mtanga luenga ia patoa ia atu le fionga ia fia le fatinonga a toa nga luenga fam sinonga mtulanga uma ele tai ia atu le fionga fia me le ala sama toi mo moli ma le sa moli mawina sama toi mo moli le fa ia le sa vem fam sili te foi o matu nga lue na fionga patu ina fionga ia fia me I tulanga le ola na tai inga ma ele so na si ele so na si so foi la na tofa o foi na si si le tulanga lo ia ma tulanga ma le ala sa o mai tawina nei le fontanga le na matu nei si la fia le la fionga te mai tai pal mia lona taimi ma le mea te tau ona tula I e wha adia so na fina ngalo au tulanga uma lava I fesilia nga ia tumtanga luenga le lava sa tu lava le fionga te mai tai pal mia e tali le minister e fito I tonu e tumtanga luenga pela e se foi la le whainga le e se mai tulanga le sa tula I mai e sunga tu le epa le sa tato mai tauina ia tula ia e pole ato inga silia la te tula I fatu le epa batanga luenga wai mtanga luenga wai e tali lava sunga tu le epa I la but e matango fier tulanga le la uia mai tau atu yeah le a foi e tula ia tanga te fito I tonu ia I matau e tali ele se me la ia mai ai le fionga mai atu le fionga sa fa pito le fionga mai tai palmia e ia mai ai fu le matafa io il minister o la ia il minister o lona tofinga na mafuanga na le na tofi e tula I mai tai tai tanga ma tula I mai la e tali ia fesili tono il palmene tula mo va pena Pela ole tulanga na sa o mai tawina mai ile ese sengo tulanga I inga ma o te fa vetai ai la ile to inga tai da wai ile se ele ta to tai delicate authority what power what power ele va pela la kau kai kal parmia o ka ua ko ele ole power waka kali umai ale se furu lua minister cabinet ala lera la kakali umai al mela le ka vai le delicate the power ele o ua uma la fionga mai tai palmi si le fia la fionga fia me le tai mi tali en tu la I fola I fa sa no Christina o le tasio issue o te loa for the first time o le tono lona si ufonga I le te mina te liva le message ele fa peletania stop politicizing women now o le taimia na ngina de la fonga le tono mota to you what was the first la le mo na tau yelo ma vo Christina Tui atono le tulanga na tawelo ma fa o lo agree ma lo fasa o le sananga le tama tai palimia le tulanga le o le so sa ile se fasa mo o le politicize po le fata sina ma le fa nga fa upinga vo le tina ma tama itsa e fa tino ni se fa mo e au no ma se au nga ma se talfia nga mo tama itsa pe o tulanga na le na sa no ai le fionga tama tai palimia le sa fa pe a fai ua a fai u fina ngalo e fata o tina ma tama tsai fai tu sa a fai tu sa la le wingo le so no fai tu sa ya a mata tu la ile o ave ma pale mio le taso malu o le tsai le taso tu a mata tu la ina ai le fa pe o le fai mai le fata o tina ma tama tsai ai ta ti le vai nga ta o e ta ona fa ali ai ma pe o ie ta no reflect ai lo lato fata o tina ma tama tsai ai wo pe wa apa
a tu o se ku fai fa fengo fia tu wa apa e fa nga ia tina ma mai tai ini au wala e Peni a upenga. ia fa nga fa upenga ma fa ta si nai tina ma mai tai ina ia benefits ia i se tasi o se tasi pe se vai nga la titi ai ele ma se nga pu stal fia nga yo o le meu ala yo na fa nga ia tina ma mai tai ele ma se tal fia nga i ma ta pula vai tina ma mai tai pe o le tulanga na le na sa no ia femi and I totally agree 100%. Ni fata te ingo e mana tua e tau ainga i le mele ne whaungana ni no pale weaponizing the women issue. Yep, tui ata totoi atoi mana tu ia ile atu no ile savali fo ile sa fatino ina ile post election masa ta fata tali e mata akule ale fast pe ole sa fatino ile savali fo ile atina mata mai tai ia pe o I tonu lava o se fata ta inga mo le o le whaonga o le saalu le tala inga tu e tina mata mai tai o mai e a fo e lango ma whaaliro latu a lango i le six member lena tau a mai tonu o le palimeni ai at the same time ele ai ma se ma fau ma lo fo inga le ina ia faile sa vali lia ma le ma faile 6 member lia ina ia benefits ia tina mata mai tai tui e matuali ai lava se tūlanga lea nao na whaongati nā mata mai tai ina ia au mai ti nā mata mai tai politicize ina ia benefiti ai le HRPP ma le latu agenda so it had nothing to do with women but it had everything to do with politicizing and weaponizing women for a political agenda. Tiko le si mele ta wanga tuala o siri banua le ia o le Michael Sunga le tomate fo mai. Le si mele na langa le isu lea. Ina ole vai ngore talo tupe le na avele tupe il fa tonga olo yeti na olo sawaina. I think that was one of the issues in alenga ngol maka upu le mele. We question il pakeki de wa faanga. Moti na ya sawaina. But it was never done like that before. Alu sa o lava le tupe o le fa tonga olo yai olo sosani. Itina mata mai tai sawaina. I think that was one of the issues in Alenga race le mele. Yeah, it was tui. E pe ole tūlanga lana ole le fia foi me fale le fia tuma ole tuma tai palimia. A fai ole fisilingia ma pe le fia foi le tupele anga tonu lava ele sawaina tina tuma tai. E va fena le fia I ale na o nei a mai tina tuma tai e falsafali. Like it doesn't add up. Ele ainga ele sa pe ole fili mai la tau e pule lava la tau le taimi e aver fatau e tina mata mai tai ia mal taimi fo ele tau na aver fatau e tina mata mai tai ai tui ana fa pe se vaenga le e ono ma afia ma pen fiki ai la ko political agenda ele titi tupele na fa le na ave ele fast mo tu la le no pe tele po ni miliona ave ai pe ana fa pe la va pa ole winga na a fa wo manatu ile tu la ngol si tu la ngol tina ma mai tai ia fight to so across the board le fa pe na mai na ni vai ngai e fa nga ma tu la fa pe na ma ole o te tatu fo ole tu la ngol le fi o le tama tai palimia ole women should be empowering women ele te taulana ona dictate mai fo ele tuanga ia masui ali ele tuanga ia tulanga ia for what's good for women. Pari la sa menta ye de wo manu le fonga la fianga tu mate pan mi el fono ile sole. Ole mana ia le saunanga le fianga tu mate pan mi me to e pu ai anoa. Le toinga saunanga voile swa malie fa ni wati. Tu sa o ngana. Tu sa o al saunanga la to ya me sei tu langa la mo ni maula tu nu I telo me sa tu mai. Tai pe na saunanga le fianga tu mate fo mai. I tūlanga vo I le solo te e sa whai nei le whata ua o tamaita. Ai e whai mangalo I le tuangai. O le whionga tamaita I pālemia. O le ulua I tamaita I lea. Ua tūla I mai le tofi pālemia le ngata mo Samoa. A le Pasifika. E se mai a New Zealand, ma Australia. A wa tungu wai a tātou le Pasifika I sauti. O le ulua I tamaita I lea o tūla I mai e taita ia se atunu. Ele ngata foi la e tu I fo I le
le minista o tupe. O le ua i te mine o tūlai mai fusta mai tai. I le minista o tupe. E o whaila le minista o whamasinonga. O le ua i te mi fuere nei. O tūlai mai eise ta mai tai. I le tofi minista o whamasinonga. Le whata ua. Mai oina e whailoa manino ai. Le whata ua le ave le whionga mai tai pānemia ma le whainga malo. I ta mai tai. Al tūlanga le pe o na saunoa la ia ila whionga le mai tai pānemia. La ua saunoa tonu el mele tu. O pe volinga mai na ona whapea mai whata ua ta mai tai. Ai e ser tūlanga na e whaonga iai. I tūlanga i whapurkiki ma tūlanga whapena. E ona tūlanga mai iai ni tūlanga vives. Mai e saulele le saunoanga le whionga mai tai pānemia tūlanga na. Le si meta wal mele na fene la lo fonga la sungol palim fa mo so mele sungol te mate poma. Or cabinet. O le o tolu ta minsta afie mele fionga ile te mai te palimia compared to previous cabinets. En ala tasi de minsta ta mai ta isa yai ina wa fa ma vai le fionga il sa fa pito. A ole tele o CEO ia le taulangi le whainga malo taluai. O le whataua le nā. O le whainga malo na ave sao to mai tai. Now the question is, ngā o CEO it's good enough for the women. Women good enough for just CEOs? What about cabinet? What about members of parliament? How about the issue there? Ia whakele inga le whainga melo ki ngai kong o le parliament. O le circle o decision makers ma policy makers ala tunu. Voile upu voile atu e a fua mai maunga ta inga lelei. E a tata la noa loa lai maunga i le whainga malo. O le maunga o le kapeneta. Yep. E taula na a fua mai le kapeneta. Whata ta inga lelei. I le whata ua tina wa tamaita. Le ala ua sau noa mai sau lele lau sau noa ngā wae o te langona. O le olo te mine o ai le numero tamaita i le tolu. Tolu tamaitai tono kapeneta wal me apesa iai tolu a te misa tulai me foi la fionga ile sa fapito ia ma le fionga ia nga toloai ia mai atu la fionga ia nga toloai ia tulai mai le fionga ia fai malo ia na susu ia i lava le tulanga va pena i tofi minista o le kapeneta tulanga tamaitai walo pumonia o te langona na va pe ia si tamaitai le vanga va fai le fast e mo tino vo ia minista. Le whata ua. A whaia o tatu. A tatu tala noa lo le whata ua. O le me tauna ngai. O le whapaleni. Papine loa. Papine loa. Lona winga. Tutusara no mero li. Tutusara no mero tamaitai. Iso ose whatinonga. Wal pelo winga na lau tala. Ana wape iai se nisi tamaitai i le vaenga le fast. E muti noa ai minista. Pea fuafuala i le paia inga taluai nei. Mantual pa inga talwai nei le sa toa lima tamaitai sa iai. Ia le nā toa lima. Na o le whionga sa whapito ma le whionga ia whai malo. Sa minista. Au isi tamaitai e tōtoru. Le whionga ia ngā tolo ai. Ia ma le whionga ia lima le manu. Ia ma le whionga le tamaitai whai pule le sa tūlai mai ia opu. Falsa. Le sa ile tu le ele mono la to feminista. E sila la ile fatus tu sanga. Fatus tu sanga o le to tele minista e to tele tamaitai ele oni minista i tamaitai sa minista. Ale la wo mai le terminei. O tamaitai uma lava i e to tolu afia me le fema tamaitai pare mia le fast. O le o minista uma. Le fata o. Foringa mai le palen Cristina. Le o te mena tua name. O le ua pese nei le HRPP i le whataua e no tirama tamaitai. Pa le i reflected the cabinet at the white. Ngā lurua ki ngā eko korus ki ngā. Au tina o tō tolu e whafo. O lau ia. So why are you singing this song now about le issue o tirama tamaitai whata? E le i reflected ko whai ngā malo. Ngā le luangu whong ko veka mai ka. Yeah? Yeah. Sa leila wala sa nanga tui. Ngā o te lo se tūlanga e a fwoi. E si itia, e ono si itia whai numero tamaitai tonu kapinita. I se si paia inga i olo mai. E pēn sau no pari. Ana wha ape tele ia nisi sui tamaitai.
e ka pene ta uma ia sui ta mai tai na ia tangi ai le tau o tinama ta mai tai pa atono o se that's something to watch out for le si ka palo ta le si lima tau sanga by election no sungal tuma te fo mai to lunga tato fatno that's how I should feel by election no ta pena ne election why fit to by election ya la ta pena ne yeah toi o te lo o masani fo se tata tunu I palo sa le ho ele I mavai ele I umina na mavai atu tata fai ka palo sa tele o te loe o se wale o le whaanga solo ia tulanga o changes I le electoral law atono le mawai sina mama avenga fo ia la tau e whai malanga I sawa ima manu I toa ma tulanga whapena ai o le tau o le role o tatu tangata I paro so ai mai se lava I la tau I o mai I tumalo I fito le a whaia la tau fifilinga o le tau o le malama I le policy ma le sui o la tau o le anga I le lato palota ma whaatata noa I to fesili pe ese le mea wala ona mana o le fai abia ia masui o le tumalo o afu ini ngaluenga le o le afai o wa pe o tulanga na e tau ai le campaign le sa tatu wa ai le whaatata no le fast sa manino whaatata noa I luma I mata pe tulanga fo na tau na to anga ia fainga palota la itile la anga ia tu ia ele tatu tunu ma le tulanga fo ile o le no tau mo pa ele titi pa tau ia o le correct information info o le sa o le whamatalanga awale o le terminate lunga social media tuimuna sumpadi oka le tele o le whamatalanga se ai tau ai la le sa o le whamatalanga yalu ma le tau fo o le tulanga I vainga whaupwhai umai lua whaatalatan no sa o mata aku ma ave sa o la information I tangata pali la sa ta mai tau ste meta mai ta penang el palota la itila el tinu man tu voi tu ye tu la fono I o te un o tu la fono vai na palota le tele no el verso fo te no na ele a fa ye ni si te un ele tau ona fa nga ile palota la tite tu malo ye fitu e fa nei man tu la e na o le tasi mai mai sava o isi alto ono I mo polu ia o le tasi foi le mai sava I le tu malo fa le alu o ia leu tato vai ato leua mai a ona momoli alo ia mai le tu malo le to fa ia fu yono te Nina Creighton ia vea mo lato sui fai pule ia o le ala ele ilo terminei pe ye nisi tau va mai male tofile o fa le alupo ma le o momoli alo ia mai le tu malo tu langa e pe ona masani ai ale vangana ila le to ono le mai polu ia le la tato te lo iloa po ai nisi o le a tau va mai wa le tato te li va iselisi ia o te longona e pe ona saunoa ia le fionga te fono fa tu le tu samu ta si sunga la o le mali toa e ia I uma sui o le fast I tu malo e tu malo mai e fitu le a fa ia la to palo ta la iti ia o tu langa masani atu o te longona o le o tu le malo o le o tu le malo le o tu la email fast le o manino le tu ngai la to ia le tapipi ia le tu la masani wa uia a vai la palo o te le fie palo o te fie palo to te la to o se tu ngai te fie palo o te la to wa le malo o le pomoniana tu e o la sui e tamomo e o voi la sui e o voi la malo so tato tu le fai il palo e palota I le manu malo e le isi palota e la kusonga sui nga alula ia ku mai le kuangai e palota I le sui e alua tu la I mai le malo a pe no vai le o tu le malo le o tu le vai nga malo le fast mo le nei pa e nga 5,000 I la uia la vai le foi o tato va vai I le tino mai o nga luenga ia ai mesele na vatau ale vai nga fa fai le fatu tu le tu sa mu ta sile sa fa solo I tu malo le o tato va vai talo tupele le o tino mai le o tino mai for langa ia sa fai e o foi la tu langa ta miliona le sa tele na vevesi ia le fono le o sa no manino ia minister cabinet sa no manino il minister tupe e o lava la ile I vai nga tupe I o fa matu mai tai lua se lawa fele tu malo ai pe ana sa no ia na fe on te telefono
o le amatanga lea. A o le whātinonga le tasi miliona. E tino lava. E atina e eitu malo. E o voila le whamama venga lea wai. O le mea lea sa aututu ni loa i le anawa tau o le fast. O le whamama venga i le malo se o tātou atunu. Le o tūlai mai. Se vai le tele o nei, a me se tātou pili vai ma tātou pili mori. O mea tā ua na ua o mea lava na e wha o ngai tātou iasu uma. Le o tū mai lan. Pe lua supasene ea na ua whai titia. Se vai le tele te lo le whai titia. Malesi mea o la volo o la sunga pari le hoi whafunga le tumata i whamai. O le theme lea, o le tala, o le tupe, na mamodi le fast i tono le parliament, o le fasa fua o le tamau ainga, ia sao whanga umai le atunu on all levels. Tulanga tonu ana tu ia wale, o le wha na le fast. Wha tangata nu ua Samoa. Anu sa o iai le wha le whainga malo. Wa pela na whalongolongo atu le saunoanga matango fia le whionga minista o tina matamaitai. A tina e o nuu mawhioanga manga sotai. Lea sa ia au mai ai le whaatusa tu saino paseni. Ma le whaatusa saino le maule le social development, ma le economic development. Wa lea pe sa tau a mai malo se le TPP. Pe o la alu lunga le social development. Ai sau lalo le economic development. Lea na sa sau no manino la whionga ni minista o tina matamaitai. Lea na mai manino ai. E ta o le tele o tangata nu o Samoa. La e temine e le o maua uma wha manuanga. E ta tau na iai. O le ringo lea mau. Va tu foi fa fo anga le tunu. E ia to telo o le tunu. O la hele o no foi ni ni fale palangi mo tulanga va pena. Le tulanga le soi fo manuia. Le soi fo manuia la telo tangata. I dai pe tulanga foi le le ngai. Va tu alfa fo nga le tunu e tau sami ele le fai pule le steak. Ala le nga le fai bisiduki la e tau sami mai e tangata lo ne tu malo. O le tulanga lana. O le mo fata ua le fai nga malo le nei. A fai o le tau sami le steak al fai pule. Tau sami fai ma le steak ale tangata palota le fai pule. Tulanga na ia o le olanga tusa o tangata. Ma ia maua o tatu tangata le soifua manuia. Lea lau tatoa vai atu talo tupe lea. Lea o tino mai folanga le fast. Le o tino mai le tulanga lea. Le faa mua e avi tangata. Pela na uvai atu le palota le titi le la tatoa ngai tuai. Ia o tulanga na. Mai wata masani vo mea i o tulanga fa polkiki m tulanga va pea. A fai o le teri tua ngai. E umai fola uri matausanga. E te fi o tulanga masani atu i. E leo ni mea fau nei mea. E te fi e tau mawhai taro sanga ni mea te mana o ilo tu malo. Ia umai e pena se tasi pena se lua ni mea vai. Ia ave lava le wha mua ia i la tau ia tulai mai le i le malo. O mea masani wa mea fai uva ai ai. Pei lau le tulanga le na... Christina se ausile tua lau sunga le tomate fuma. Nang le na fel sa nanga lau sunga pari. Olo no winga ole mele to titila tai. A measure le tulanga le lei me le soifua le lei o le atunu. O fele me measure iai. E measure i le kele o kako ma le valele. Luas furu fara ki kele re ka ranga. Sua le whakua ki ngā almano. Pe measure i le a inga ua lua se furu tausanga. Ele i oa kuare vai di melai. O le lava tui. O tui langa tonu lava nai tonu mesha ai pe on sauno pali. Le tau o le social development ma le tala tupe me whambo mua le fast le a ngai ai. A whapela o... Yes, it's our economic development. Ele mawhai ona tupu economic development. Pe a whale tonu le social development. E mo mia le whai mo le social development ne ia tof sia uma a inga tai tasi mwhamanu yanga. O na ngai ai lola e le whaatino tūlanga i o malaiwa alele, ma wafu ma tūlanga whapena. A wape o i le loa ai le, o i tonu lawa social development. E loa ai le tu ainga atina e man tu ainga whainga ma lolo i ese atunu. E loa ai le education, ma le health. Ia o pe o vaenga na le ave le wha mua le fast. Au ia tato iai i le tūlanga le tui. Ta ua fo ila le o le campaign le wa le la amatai mo whainga palo ta laiti. Le stika la o le vaenga wha apu whai e la tau campaign masani iai. Au ua le kopi fua le si vaenga wha apu whai le campaign strategy. Le si vaenga wha apu whai.
Fai lava campaign strategy ale vai fa fai sama sani mai ai. Awa tu se go le la ye ni tu la foi le fa pio le sama fai le campaign strategy le sa fa tino le fast. Ale fa mo le stick to your lane. Le fa tino la le campaign le vai fa fai la tu. Nalo, fa la sunga pali ale fa to nungal tato famtano. Le tato fa tanungal tauna. Panga ko fa mamma mai. O leo te whaalongo tu lava. O leo wa whao ngā le sua whatapunu. O le sunga Nikoli Hang ile tumalo. Leo wa what happened to sua whapali? Ta tele na sei ne tula fono le malo a Westminster. Ya, mantua foi o le fionga ia tapunu Nikoli Hang. Sa uluai sautono le palemene. Ile itu foi individual voters Ya palo te tasi ya palo te tasi le ala e polua fe mal tasi ele pa election nga sa ulua i ulfale mai le fionga tapunu mantua la individual voters tui sai ai ele mo mia so fa matai ele mo mia so fa matai e te alwai pe vo na ia le fionga ya chokai fionga ya cheknesla mai la tona sa tula ima ia o me voila le fionga ya niko tapunu ina wa sau ala le individual voters sui tu la fono wa sui tu la fono ele ngata na individual voters a wa tauna u mia so fa matai peila tu langa na le sa matalona vai wa fa nga mai le so fa pali yo wa so fa pali yo sunga niko li hang ole matai ole nei no mai sa pali ya lo na so fa sa tino ele sunga mali toa o fai langi fo launga ne sa tu lai mai la o malo ia te o sa wa i to o mai fo ile lua fe pelo su tasi te sui fo tu la fono ole wa ave ese individual voters a o fai e tu malo fo e tu taulanga e pensit le ala tu lai le sa tu lai mai loa ia ma ai mo mi le so fa matai e deva pe alu le pensit ngai alu le lo ngo ka le mo mi le so fa matai o le requirements ngai la tu la fono le ana sa we fo ila le sunga e ui o le so fa pali o sunga niko mai sa pali au le tu malo tu taulanga au le lava sa fa ona sa mafai lava ila tu la fono ina wo o mai le lua fistful wono ile pa inga le talwai fistful wono lona sul wono ia le lava la sa fa nga lava le so fa pali ona ile tu sa lava pe esele nu e matai mai ai mali tu malo le te ai sa fa nga lava le tu la fono tu ai sai ai ai o mai la le lua fe pero lua fe suiva pero lua fe lua sul o to suiva tu la fono to suiva tu la fono fa nga palota vole wa ave ese ia e pensit vole la le to ai ni tu malo tu taulanga ole nga isa o ai tu malo fa nga palota ma o lalo tu la fono venga malo o tu malo venga palota e tauna e u mia se swafa matai i to tonu le tu malo se afio anga le tu malo le te tabo e mai ai e man tua la le sunga ya niko afio nga tapunu o le pari mai sa pari a le no fo i le tu malo vai maua le la ran nei mo le venga palota lua fe luatas ele ma faila no na ia fa nga ina le de sofa pali e tamo e ono matai mai sa vai matai sa pali le ala na laina fai lo na tapunu le afio anga vai lima wa mantua la fio anga vai lima i to tono le tu malo le sa tamo me la fio anga ya tapunu le ala na manu malo mai ia tapunu Nikolien le ala wa lainga fa ngalo na tapunu i de termine ia ele o te fa nga ina sofa pali ala ia sofa pali o sto ina ne te wa pe tu i wa ve ser sofa pali o sto ino ni la ia lo na sofa pali ala so almena ele o te fa nga ina to no parliament ono swing o tu la fono finga pal te man tu ia te mina fa ile swing ale o ta sile tangata na matua i saile il tu la fono o te lo mana ma sali na ma fa so ai male fionga ia tapunu le levie fio o tapunu tu la fono le ia le na ma foi anto alu sto ina to e failo na matai ile tapunu ona wa ale fa se matai i to tono le o vai maunga le ran mai ele ma faina beila tu langa na tu o nga foi lo fsiri mai
e mana e whamani noi tūlanga lea wai tō telefo ini sio tangata sa te whawsiri mai. Lau sunga tama te fo mai ua mai au tui o le COVID. Tui tasi le tui le tui. O a whenga e fo lau sunga e whaki ngō lau kuire kasi. Te taimi tō le masina fo. A lau sunga pari, ua mai au kui. O mai a ia tui e lua. Ok. Mo umalau tui. A ke loa lau tō whapalau. E o eselo malosin me lau ie. Sole. O talua o leo ke loa ngai kui. E le ngaka nga pui mai e ko viki mal delta. O telefoi me o pui mai ai. Ini sinau mau wha mai. Le la wata wha alongo ina le matua i malosi al te minei tui i le mea sa ai. Malo whawtai, ia. Mo le atu whawtai tele lau sunga le tamatei fo mai le avano le tātou whatanonga le te awa pere fo lau sunga le pari. Tele whawtai tele. Moro nua sao wha maam lama ni sun tau pina langa ina. Wala wad whaafunga mai le tātou watanu. Ia, manu ia tele whai walo wharit me le whaunga le vai aso. Ia, tātou talo soi fua ia uria le vai aso le manu. Ia, whawtai tele mo le avano le tai au. Tui, se iwaku asi mele se kasi a lela wha mai al ka pokalam. Kako pokalam. Ngu tō tele tangata ua wala au mai. Mai fo ila tō whau tustusia ia te au. Pesiri mai, le mafu anga sanga fei tai ei pea, tuila e pamalei tia pipi le sunga la ulia le mali etoa. Pawala o kali ei nai tangata. O isi tangata vau tele itali ei. E mafua na fei, e o ma temine e mafua na tō tā mai le sunga tuila e pamalei tia pipi le sunga la ulia le mali etoa. Ana fo i o la uli le o mafua ina no fo mai le tua ngai. Ia sawar kala sawar al fa manga la wi lang fai. Ia fa rol tala to mai. Ia wan kila ia. Wana le alu ese avio ese la uli mai le pipi sa fa vai le fast. Le la tu la mai le fast. No vinga la. Ana le ai la uli. Se manu ola sa fa mai al fa nga malo. E mai la ui vai la mai tau. E o male nei pa inga o la vai tota mai le pipi. Ona e fou sa fa mai o le tuanga. I've tai foi le vio que vai foi mai, tai foi da fenga ruenga tatu tilai. Ia malulu foi o tatu tunu, la voi se o to fa fonga mai fa so nei tai au. Ia malu abi falo o to vinangalo fa foi mai so mato vai. Ia manuia tele ia fa unga neva ia so manuia foi ia sapati la so tai au. Tai palauli, tai la vio me tai foi mai. Tai foi tatu au fenga ruenga. Fai le marolonga le ti live tari mai. Hola, tau runga por Calamel Town. We'll be right back right after this. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, o saumo kesi, o loo e fia sila fia, o le haa te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai neia. A whai foi o loo e nofo se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma te tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau ma lo whamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. So, congratulations!
Ole a fa uma kungesia ka ko amio. Ile peseleanga o kule maka ianga po. E fa fe kai kele ka ko ku lo ko so sangi mai leu fa o mau e ngi u pole peselea. Ia o manga ku kaudunga ila ka ko ele ka ko pisa pisa orgi ka ya. Ole aliao le makapisu malengao ole loli ole limuao ole sea fo imale funga e muturua ole ngatala fa apele faisua se e mai le fe ia e fa ai tete ole ia e valu ave to e fe ole sumale mo e fa atafa ole malauli le ava le ia ui fa apele kusina kala ole pa ai fai le ati e mu fe e male mangi ole ponge ole along ole tifiti ole malau e matafuta ole tu male fuma ole ngatala fa apea male ole sue putanga ele ole tau tu e fele ole malie e ma e ule ai tetela ole ume pa umaro le fuma usi malero li e matamo e ile po sauraia ole taloni we ole palu sami ua fa ole moa e tulupa ole ti e fa apata male falai pavi e ua sasala oye au na tele na tauna oye au na tele na tauna da 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 da. Sorry. E fa te ia tu tatu te mu fa te lu tu so so di mai. So mai upo de pesele. A kai kere lava. Nelei, mo te lunga matato iji live nei tau. Mana tu sa va vien and van mo mai tatu te tu di tau mai. Oh, before I go. Au kele ia lua. O te fifa tala fa pitoa tu lava. I lau sunga tala paunga. Now, I know. To tele to ainga sa longo mai o te wana po, matana no mai te wana po, fa mole pem fai no fa tala fa tu so tala paunga. Fa pa e wangalo ya ke o. Now, I haven't forgotten you. Ao dei ile mata pulea, tatu watino. I got given some information. Ile tulanga wo one ye ke ser sunga tala paunga. O information here. Ole a o fa soa toi ile tatu watino ile prokala me la son fu al va so asau anale au mai information da ke le loa le kulanga makaukia le wo one ile sunga tala paunga. Now I know e ta ulolengo o ko metia ona mai a mai la ula fonga ele kaunga ko mai ko ka fa pe kongole ole prokala me bla 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 o ko mekia ona o la fa unga ole me sa fa tala paunga. Now ona ngana fa masino fo ilele o kuwa inga ngale yai. Nothing has proven in the court of law o mea o mai fa sanga tau ia tala paunga. Nothing has proven in the court of law. You know, everyone is innocent until proven guilty in the court of law. Or kela me yengi. No kuinga le ai masemea wa famania. Le wato nerisu tul masina o tau fio for sunga atala paunga. Il mele o stadia.
Para o le isu lena iai. O le vāri sunga talapaunga. Ma le whainga māloa Samoa, ma le sa tu mai le foe. I le teitai o le māloa Samoa. Ma lo ia sili sai. Now, le usui. E sui ei man mele. Those are the information. Leo o mai atia. O le au fai tau ia le wiki na toni o na tātou tala no ele ET Live Reporter. So for you do not want to miss that. So la sunga tala paunga ma siu ainga. Tala fatul por kala mele ET Live ai. Ia mana tu lo manuia e uia ina tātou wala ma le tulanga le manuia o ia me tau fa tau lo sunga. But keep the faith. Keep the faith tala paunga. Ta tonu la volo te maona ma wala stari. Lo fa tele ET Live mo lo sunga. Ya me se foi siu ainga me siu fa nau. Tau runga lana ET Live mo oe ina nei vaenga o le astonai. Si au dia la le po la sun fuor vaso asau. I will be talking about Talapaunga. What's the latest and what's next for Talapaunga? That's Monday night on ET Live. Manuel fa ngun le vaso tatu wa tanu. Ang le tua fa manuel tu fa vala filim ta pinanga lo folfola ile aso atao yalo malmana. Tui langimo tatu fe rai ile sun fuor vaso asau. Have a great weekend everybody. I love you. Look after yourself. Manuia.